Ninakupenda Baba Mungu wangu yo, ninakupenda. Umefanya mambo ya ajabu, umefanya mambo ya ajabu. Wagonjwa wanapona Baba kwa jina la Yesu. Wagonjwa wanapona Baba kwa jina la Yesu. Umefanya mambo ya ajabu, umefanya mambo ya ajabu. Mana yacu yo mwijuru ngenda gukunda. Vuga ngo urayikunda. Ariko ndayikunda. Yakoze ibikomeye, abarwayi barakira. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe. Yego. Nawicaye aho ngaho ndagira ngo twumve upendo wa Mwenyezi Mungu. Amen. Urukundo rw'Uwiteka Imana. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira, muvuge ngo amina. Amina. Bene data, amazina yanjye nitwa, mfite amazina menshi, ariko nashakaga kugira ngo mbwire abadukurikiye cyangwa abatwumva amazina yanjye yose mu buryo bwisanzuye. Ubundi papa na mama banyise amazina yabo, ndangije mbatizwa no mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Amen. Turashima Imana rero yagize aho idukura ikagera n'aho idushira. Haleluya. Amen. 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 Mani gumugisha mukozi w'Imana. Amen. Kwemera nawe kuba wicaye ahangaha turagukoresha, ariko twese twahamagariwe gukorera iki? Imana. Karaga korasura kazi. Dakar. Ngo twahamagariwe twese gukorera Imana. Twahamagariwe twese gukorera Imana. N'aba babyeyi nabo barahamagawe. Twahamagariwe twese gukorera Imana. Haleluya. Amen. Uzayikorera. Amen. Bashe Bibiliya, ndashaka ko nawe winjira mu mwanya wo gukorera Imana, kwinjira mu bakozi b'Imana banya dukora umurimo w'Imana mu buryo budasanzwe. Muri iki gihe isi igeze mu curaburindi, mu yandi magambo isi igeze mu mwijima, ariko hari imbanda. Haleluya. Haleluya. Imbanda y'Imana irimo irashaka abantu bagomba gukorera Imana no gukurikira Yesu byanyabyo. Amen. Mana ishimwe. Amen. Bene data rero shuti dusangiye umusaraba wa Kristo, abo twumvikana, abo turi kumwe, abatari hafi yacu n'abazatwumva, nitwa Sinibagiwe Jean Pierre Bahatindwari Mikaire Noah, ndi evangelisation, ndi umukozi w'Imana, ariko ndi wibaze byinshi kuba nshobora kuba mfite uruhara cyangwa se ibindi, nshaje kandi nsaziye muri uyu murimo. Abenshi bajya bambaza ngo kuko utabaye bishop. Ntabwo Uwiteka ashaka ko tuba ba bishop, ba vice, ba rivera, pastor, ahubwo Uwiteka arashaka ko tumukorera mu gihe cyanyacyo, mu mvura, mu zuba, no mu muyaga, ndetse no mu bihe bidasanzwe n'ibisanzwe. Haleluya. Amen. Mana yacu ishimwe. Ayo mazina yose rero nayanje, hari aho yavuye, kandi turashima Imana yakomeje kubana natwe. Imana yacu ishimwe. Nashakaga rero ko tuganira ku jambo ry'Imana muri makeya. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo Baba Mungu wangu ninakupenda, Mana yanjye ndagukunda. Hari impamvu ngunda Imana, hari impamvu ngunda Kristo, hari impamvu ngunda Yesu. Bibiliya imbwira ngo iki? Haleluya. Amen. Ndafashijwe. Mana ishimwe. Gukunda Kristo, kumupenda Yesu. Ndio. Mana ishimwe. Amina. Kumupenda Yesu. Hari aho yadukuye, hari naho yadushize. Yadukuye mu kangaratete, yadukuye kuzimu, adushira ubuntu. Bibiliya irambwira ngo kera ntitwari ubwoko
ubwoko, ariko kubw'amaraso ya Kristo twahindutse ubwoko. Twigijwe hafi n'amaraso. Twaraje twegezwa hafi ya Kristo n'amaraso. Ndasaba abantu bose banyumva, Imana irabakunda kandi Imana ibafiteho umugambi. Haleluya. Amen. Oya, irashoboye cyangwa ndishoboye? Irashoboye. Vuga ngo irabishoboye. Irabishoboye. Ishoboye byose. Bibiliya imbwira ngo iki? Tugiye kuganira ku jambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 9. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Fata ku mavuta. Amina. Umukozi marugiye gusoma iri jambo. Ubarikiwe. Iri jambo ni wowe uri burisome, riri muri Matayo ibice 9 umurongo wa 9, aho uragera ninjye uri buze kuguhagarika. Haleluya. Ariko utarasoma nashakaga kuvuga ngo bene data, bene data, bene data. Haleluya. Amina. Bene data. Amina. Twirinde gucirana imanza, gucira mwene se urubanza. Ntabwo uri umucamanza, ntabwo wize duruwa. Iyo utize amategeko wirinda kuba umucamanza. Bwana asifiwe. Amina. Yesu yaraduhamagaye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Barikiwe sana. Haleluya. Amina. Ndio maana niliimba. Ndio. Abaduteza amatwi murihangana. Yesu yatugiriye neza. Nimumva mvanzemo nakahariya hakujya muri Zaire cyangwa se muri Kongo. Muvuge ngo amina. Muravugira no mu ndimi. No kuvuga ngo nimumva ngavanzemo murihangana. Yesu yaradukunze, aratwitangira twese, araduhamagara kugira ngo tuba abana b'Imana, duhinduke ibyaremwe bishya. Ni nayo mpamvu Bwana asifiwe. Yageze ku mugabo witwaga Matayo. Yego. Aramuhamagara. Bibiliya imbwira ngo iki? Matayo we yari umukoresha w'ikoro. Umukoresha w'ikoro. Bibiliya ibisobanura neza. Yesu ahageze ntabwo yamubwiye ngo Matayo we uri umukoresha w'ikoro, ahubwo yaramubwiye ngo Matayo ngurikira. Yego. Reka dusome. Nashakaga kubwira abantu bangurikiye cyangwa barimo banyumva, abandeba, mwebwe mwese turi kumwe. Haleluya. Amina. Mwebwe mwese turi kumwe. Yesu ntabwo yitaye ku byawe, ahubwo Yesu yitaye ku cyo uri cyo n'icyo ugomba gukora mu bihe bizaza. Mana yacu ishimwe. Himbazwe. Iryo jambo mwaryumvishe? Waryumvishe. Yesu ntabwo yitaye ku cyo uri cyo, ahubwo yitaye ku cyo uzaba cyo ejo mu gihe kizaza. Amen. Amen. Mana yacu ishimwe. Nashakaga kubabwira rero, Matayo yari umukoresha w'ikoro. Ubundi hano mu Rwanda, Bwana asifiwe. Amen. Iwacu mu Rwanda cyangwa muri province mu karere ka Rubavu, tumenyereye yuko abakomisiyoneri bene data, abakomisiyoneri si abantu beza. Nawe uzagera uzasanga abakomisiyoneri iyo umugurishije telefoni 5,000 ayigira 9,000. Mu yandi magambo abakomisiyoneri bagira uburiganya. Yego. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Iyo ubwiye umukomisiyoneri ngo ntangira inzu, iya 2,000,000 ayigira 3, izi 3. Yavuganye na nyiri inzu, aramubwira ati rwose nyiri inzu yanjye ni 2,500,000, atariko muzamba 6. Indi 1,000,000 akayihina. Bibiliya ivuga itubuza guhina urutoki. Usigunje mkono. Hari naho mbwira ngo unapotowa nuja gutura, ukuboko kwawe kw'iburyo ndi kuzamenya uko ibumoso ibyo kwagize ute kwakoze. Ariko abakomisiyoneri si uko bakora, abakoresha b'ikoro si uko bakora, abo banyamahanga si uko bakora, ariko Kristo we si ko abishaka. Muvuga ngo amina. Yesu arashaka ko tuba inyangamugayo, tugendera mu kuri, atitaye kuri runaka no kuri runaka. Imana yacu ishimwe. Munsi umwe rero Yesu aragenda
aragenda agera ku mugabo w'umukoresha w'ikoro witwaga Matayo. muvuge ngo amina. Bwana asifiwe. Yesu aragenda n'ikanzo ye yari yambaye rugabire bene data. aragenda aratambuka asanga aho Matayo yari yicaye arimo gukoresha ikoro. yarajengereje abantu yarabamamye, abantu yarababeshe, abantu yarabahemukiye. Yesu aramubwira ngo uhereye uyu munsi, uhereye iyi tariki, ndashaka kungurikira, ndashaka kugendana nanjye. Yego. Muvuge ngo amina. Amen. Bibiliya irambwira ngo Matayo arahaguruka akurikira nde? Yesu. Namwe mungurikiye, ndashaka ko mukurikira Yesu. Amen. Hari ibintu bibiri Yesu yarebye. Ntabwo yitaye ku bamuvuze, Yego. ntabwo yitaye ku bamushebeje, Yego. ntabwo yitaye ku bamututse, Yego. ahubwo Yesu yaramubwiye ngo ngurikira. Muvuge ngo amina. Reka ngubwire mwene data, imivumo y'abakwanga ntabwo izagufata. imivumo y'abagusebya ntabwo izagufata. abagutaye, abagusuzuguye, abakuretse, abakwanze, Yesu navuga ngo ngurikira, uragendana nawe, uraba umugabo nyamugabo. Haleluya. Ndafashijwe. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Amavuta Mungu. Ndimo ndabwira abanyarwanda, Yesu aruta amagambo abantu bose bakuvuze. Yesu aruta igisuzuguro n'igisebo abantu bagushizeho. Yesu ashobora kurangiza ibyo byose. Kurikira Yesu. Bibiliya imbwira ngo iki? Ngo niwatuza akanwa ukavuga ko Yesu ari umwami, nawe uzakizwa. Urashaka gukizwa? Emera Kristo, egera Yesu, ni umwami w'abami, nawe urakizwa none. Yego. Jina la Bwana libarikiwe sana. Barikiwe sana. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya bene data. Amina. Yesu ari hamwe namwe. Arahari. Muvuge ngo amina. Amina. Yesu arashaka kubagirira neza. Atitaye ku magambo abantu bavuze, atitaye ku gisuzuguro bagushizeho, atitaye ku gisebo bagushebeje. Haleluya. Amen. Musi umwe nahuye n'umuntu arambwira turuzi n'ikindi ndi. Ati ngewe nabaye iciro ry'imigani. Ati bitase. Ati ariko ndakijijwe. Ndukijijwe gute? Ndakijijwe ndi umukirisitu, ndi umugenzi ugana mu ijuru. Ndamubwira ati wamenye Yesu? Ati Yesu nubwo ntabwo ndamumenya kuko ndamuzi. Ndamubwira rero niba warabatuwe. Ndirimbo 20 numuravuga ngo twarabatuwe rwose n'umwami wacu Yesu, twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'Umwuka. Haleluya. Amen. Cyo dukomeze tujye imbere, dutsinde ibigeragezo, turwana intambara twizeye, twihanganire byose. Haleluya. Iyo umuntu yakijijwe arihangana, naho barakuvuga, naho bagusebya, iyo wamenye uzagufasha uwo ari we, ugendana nabo. Somera ijambo ry'Imana Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 9, uhere ku murongo wa 9. Soma uhagurutse mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ahamagara Matayo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ahamagara Matayo. Yesu avayo. Yesu avayo. Akigenda abona umuntu witwaga Matayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro. Aramubwira bati uhagaze aho. Haleluya. Hari ahantu wicaye mwene data, hari ahantu uhagaze, Imana iraje, Yesu araje, arakubwiye ngo haguruka, va mu by'urimo, umukurikire uko waba uri kose. Yesu aragukeneye. Haleluya. Aramubwira ati ngurikira. Arahaguruka, aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu bafungura. Haleluya. Avuga ngo gufungura, kurya. Yego. Mu Kinyarwanda
uri kunyumva? Yego. Gufungura ubundi ni ukwiyakira kurya. Vuga ngo amina ariko. Amina. Haleluya. Amina. Ubundi gufungura mu kinyarwanda ni ukurya. Yego. Yesu yari yicaye mu nzu bafungura. Yego. Abanditsi yari yicaye mu nzu bafungura. Yari yicaye mu nzu bafungura. Abakoresha bikora benshi. Abakoresha bikoro benshi. Benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu. Haleluya. Amen. Nawe uri kunyumva, nawe undeze amatwi, ndi wicira urubanza. Yesu aragushaka, ndi wiyita umunyabyaha. Yesu aragukeneye, ngwino musangire. Sanga Yesu aragukiza ibyari bikuremereye, ari kumwe nawe mu izina rya Yesu. Vuga ngo nibyo ariko hamwe n'abigishwa be. Hamwe n'abigishwa be. Abafarisayo umva kakanga bari barimo bafungura. Yego. Birimbwira ngo iki? Yasangiraga n'abanyabyaha. Yego. Hari abantu bicaye iriya mu musozi. Yego. Hari abantu bari iriya ruguru. Yego. Bavuga ngo Yesu ndabwa nzi. Yego. Yesu arakuzi. Yego. Arashaka gusangira nawe. Yego. Mwegere. Yego. Ihane. Yego. Reka ibibi. Yego. Himbukira. Yego. Bamubujura. Bamubusambanyi. Bamubusinzi. Yesu aragushaka. Nubwo bakwanze, abandi bakuretse, Yesu arashaka gusangira nawe. Amina. Mama nawe urimo. Yesu arashaka gusangira nawe. Akira ngo inumbe umukono. Niba rwose nawe wumva ko Yesu yasangira nawe, Yesu arashaka gusangira nawe. Yesu aragushaka. Yesu aragukeneye. Ndabizi hari ibintu abantu bakuvuze, hari ibintu hagarara hano, hari ibintu abantu bagusebeje, nduje muri live, hagararaho hirya. Ariko Yesu akeneye ko ubana nawe, ugendana nawe, ukareka ibyo abantu bavuze n'ibyo abantu bategetse, ahubwo wowe ukubaka kurinde kuri Yesu mu izina rya Yesu. Arabishoboye cyangwa ndabishoboye? Arabishoboye. Yesu arabishoboye. Komeza wigire harahijya 11. Abafarisayo babibonye babaza abigishwa be bati, ni iki gitumye umwigisha wanyu asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Wahagaritse abantu benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa ku isi hose, ahantu twagiye tujya kubwiriza, usanga bavuga babaza icyo kibazo ngo ko twabanye pasitoro agendera muri kaburimbo y'abanyamahanga bari kugendamo, ko twabonye pasitoro yinjira mu kabari ko bacuruzaga mu inzoga, ko twabonye diyakoni nawe ajyamo habamo na fanta. Mu kabari yego bacuruza inzoga z'ingeri nyinshi. Yego. Ntuzamubonamo. Imana ishobora no kubimutumyeyo. Yego. Agiye kubabwira Imana. Ntuzamubona mu kabari. Yego. Bibiliya imbwira ngo iki? Ndugaseka abandi wiretse. Yego. Ndugacira mugenzi wawe iki? Urubanza. Abantu bagowe ni abacamanza batarize duruwa, batarize amategeko. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Babona umushumba cyangwa umupasitoro agenda abubwiza ubutumwa aturiye yataye umutwe. Ntabwo twasaze, turaba guhamya Kristo. Kristo ntabwo yaje gushaka abazima, yaje gushaka abarwayi. Bibiliya iri jambo rimbwira ngo iki? Komeza hepfo haravuga ngo yego 12 abyumvise arababwira ati, Yesu abyumvishe arababwira ati, abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Ariko nimugende mwige uko iri jambo risobanurwa ngo, haleluya. Icyo nkunda ni imbabazi, si ibitambo. Yicarire mwene data. Amina. Bibiliya imbwiye ngo iki?
Yesu arashaka samehe mwenzako, babarira mugenzi wawe, babarira mwene so. Ukimubona akigenda akiguhemukira, ko birambira ngo nutababarira nawe uzababarirwa. Bibiri kabira ngo twese twakoze ibyandi twashikira ubwiza bw'iki bw'Imana. Haleluya. Hano kuri iyi si nta muntu utari umunyabyaha. Ndashaka ko abantu bagarukira Yesu, ndashaka ko abantu begera Imana, ndashaka ko abantu bagaruka, ndashaka ko abantu, hari abantu baretse gusenga ngo barabavuze, ngo barabaririmbyi, ngo barabasebeje. Ntabwo bagusebeje, ahubwo barisebeje, kuko iyo umuntu akuvuze nawe aba yivuga. Iyo agutunze urutoki rumwe enye ziba zigutunga. Mwene data nshuti dusanga umusaraba wa Kristo, aho waba uri hose hagarara kigabo, ubabarire mugenzi wawe ataragusaba imbabazi, ugendane n'Imana izakugirira neza. Yesu yaje gushaka abarwayi, ntabwo yaje gushaka abazima. Natwe turashaka ko abantu bahindukira bakegera Yesu. Mureke kwicira urubanza, Yesu arabashaka. Haleluya. Amina. Mana ishimwe. Mureke dusenga Imana. Amina. Kimbilio bora, msaada wa karibu. Asante Baba. Tunakushukuru kwa neno lako. Amina. Abari bacitse indege bongere bagaruke, kuko nawe ubashaka. Abari bananiwe bongere bazi. Abacitse indege ubongere imbaraga, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Amen. Bani shimwe. Tuzongera ibutaha tuganire ku jambo ry'Imana mu buryo budasanzwe, ariko ugarukire Yesu. Kristo aragushaka, arashaka kugendana nawe aho waba uri kose, waba uri mu kabari, waba uri mu nzu y'imbohe, waba uri mu bikunezeza. Yesu arashaka kuhindukira ukamukurikira, ukagendana nawe nguko Matayo nawe yagize ute, yamukurikiye. Imana yacu y'icyubahiro. Murakoze. Nakire neza ijambo ry'Imana. Bye bye, bye bye, bye bye.